ka East West Group of Institution Bangalore, ka court admission na kabenta ka nursing but paramedical course, ka bala itu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Uba Saibor lang warba executive member break me ikatanat platingka ka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC ula pentim baka executive committee kala kentat ya kajing terwaya rapisa da ka sorkar. Kani ka jubab kala mi haka kenta kali jingkli haka ski sedang ka dorbar mangtingka bapura ka council haka katnyo terek jelio araja arpun rio halor ka jingkli da ka kong Rona Kimdat ka MDC na nongpo ka wala kwa bantim ka ikarai ka baka executive committee halor ka jing terwa ka sorkar ban ya rapisa kum ka jing kersan ya katulap ki officer bat kinong tre ka council. Uba Saibor lang ulaong bakidon ki kendon haka jing terwa kiba om ya hap satya bat kiba om long ban suong kumba puli poetry ki khana Johnny yes papa. Kamhadian uba Winston Tony Lingdo Chief Executive Member ula jubab benrap da kabaong balabu bandon lightly ki jing yalang Henry dang dep pensyong tang arteli bat hadian kani om syamladon isu. Susu uba Winston Tony Lingdo ulaong baka sarkar jala kampat pelat ya kabha badai banyo ka KHADC. Bagi cengkeli ini di Bo Ahmad Jumaluddin, kata along with the executive member in charge, please state what decision has the executive committee taken on the proposal of the state government for financial support of the salaries of officers and staff and other. Kadang sebutan membuat kepada whether the executive committee has declined to accept and if so the reason thereof. Bagi jubab negara kerajaan abang executive committee has declined the proposal. Syukur radio CP Kesaktian Tulis Mr. Chairman Sir, kami diopa gelar decline ya mereka proposal dan tapi tidak mereka decline. Dengan syukur radio CP empat kita dibentar di konsen lagi kita di key points. Kibat Executive Committee kalarai dan kentai yang ketika proposal. Abang ipai siapa nika bentar kepada suplemen yang dicekali di nak kalian dah join kompetisi tu, apa New York yang ada city, nak kalian juga state government membawa ke DC department, ada Patrick September ada jalan susah. Kalau top shy hari ini tak kompetisi và nak kulit dia support saya menilai. The Governor of Meghalaya is pleased to constitute a subcommittee to consult with the Khasi Hills Autonomous District Council (KHADC) on the issue of payment of salaries of the staff of the council in view of the acute financial constraint faced by the council from time to time, resulting in difficulties in timely disbursement of the salaries of the staff and to ensure better financial management. Nanam bu itu berfungsi nomor ini bang kuat kalau kita kecil juga. But nanti kalau saya pan nanti kepada top ini kepada kemudian kepada lawan rakyat ini in view of the acute financial constraint faced by the council. The rangkap term condition kepada hal ini kuat. Tentang ketika term of reference number 3 kepada lagu ini discuss with the KHADC on the appointment of IAS/MCS officers from the state government as principal secretaries of the council to monitor the payment of salaries of the councils and the implementation of reform. Langsung kali kami ke subjek ke peninsula Bangkong kumbaya puli poetry nak diberi Johnny yes papa kapan syur yang datang hutan. Mereka langsung kali ke mata kami akan discuss atlet. Nama involved the financial mata kami boleh kita. Yang nak kata kedau nadu pasdang yang ke mega city ke belakang sini isi rukam. Yang ini kata cincai kepada kita apa ni lah. Makanya ngajengah bagi CM menenggelam ila attend di meeting kepada nilai for isi office dekat ini membar kita nanti but kai kepada nisno ulang ban kum ka isi kecengi kepada mentah kum ka isi ni berkoi kam ka
financial constraint o kadang madalang kay council ang ray kung malong iha di mata kata acute financial constraint tanpa arise. Kaya kata mas mo kadang menginti ini inter but kilo-kilo stakeholders kenang ba kaig senjam ka bagitle ang long way na kabanta kabanyarap ya ka council dari staff to council ang iba tuwi kita paro ibaha ko percuma to council dengan semua badan kami yang kuat apa yang hampir pentingnya na kabanta kamtam kita diberi kami mas ko banay kecuali ya kaisi baka decline kene beri jumlah maksudnya baik pemur kat orang masyarakat Syukupan ada pada isi kedan yang berjimut mentau dan dalam komiti ni desi pemerintah bagi dia penjentit punya perhat jadi bagi pembukaan nila dan pendiam ya kapan apa sarkar air berikan dia belum akan lebih kebakaran umba di penyakit lain pakai di ngasuban tepat buat yo coba mati badan ni an berjimut apa isi bagi tahu kata komiti Pelishuan ya memang program wa supplement kita kecil bana kalian kecil isi ni dan yang cuma kecil perkan kapa ingin le banyak ya di gitu ni financial mata kecil ni but kita support kita ka cuma kelain kecil dan offer to state government mata kita cumi bana semua orang ya kali ka benta kapa ibu kecil ni nak kalian kecil di isi tu ni don kita kecil berkat dengan eksamen ben pembeni ini pertama apa kata daw pa niyo wat ya tafandu kabaran ni ko pakai sisi sini dari kelaslan kemudian kita ini dari komiti banyak tak lang yang berfaki bentar dari berkenaan financial aspect lang dan long jalan pat kapakatu kita long tak long kalenting kaban yang dekat kaban syak kaban tajung ni sudah bakum ka autonomous district council dari hitam ya cuma ada takkan pemberkat baladrong kepala pengilaan pemimpin tidak lebih nak benda takkan Wishbun kita support lebih nasuak kan lebih itu bisa betul lang yang ini yang bersama tapi kita yang secara nambah dia jemput neng dia jemput kami ka bentar ke bapi orang asal ke dia berada di kota Jongka isi dapat kami semua dan tamlang ipi definitely ipi itu sebelah ada di bentar nambah ini sebenarnya ada komiti kepada Sabtu Wishbun kaya dalat ng setempat tapi long island ko kopi boyo ka state government mo sa island ngidan tang ini kisi kambadan kalau ka jing what you can report the Balatong and the preference of all. The committee shall submit its report within 45 days to the Commissioner and Secretary District Council of the Department. Iklan yung kopi wala kanino at mata ke kapangalakan IP kabadan ng tijangan ang event kabadan tuwan Henry ya kaba umdan itu ni katakan melakukan orang sebelum kabadan. Dan saya itu selain saya syukur masyarakat kuat kontrak yang kita charge finance kumila orang dan mengaruh mengendang antara komiti kebelakang dan TC office dari mensyaitan dari beberapa siapa lagi komiti kedua komiti keren dari salary komiti terwang dan yang government antara konsumsi kelompok ni syokkan api komiti Pak Hadi Mata kami penuh kecil penting dan kecil penting sini Pak Kini aku ni ketika lain itu, nama aku mungkin ibu lain di penyidik. Dari konsumsi kelompok kami tinggal melalui keempat isu ini di sisi konsep. But kami asyik perlu official communication dari kod habis tahu communication. Jadi percaya kepada semua percaya dan benar kebaikan dicari orang kelompok. Kecil lain itu yang tadi dari keluar officer kalau kita tahu itu Abang yang keren keluar dari pada komiti kepala hak sekarang yang berkata sekarang kita sedikit
kumala okey member ko di kadiru yang bakaliban ayat at kumagran. Ringan ang siya ito soka ba na soka di pero kata di ba kan jarap siya ito sa concern balay kang panglan ya share ito sa concern hapakor ya hadu mentan ko kung siya di pakyo ya share ba soka kadiban an siya sa concern na panjur lo kata tapre na do kung siya pagibran hadu mentan ya kata share soka tempat balay yang siya sa concern Habatin, pej bahagi kishab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat akabatau bha. Kam kata ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya